بسم الله الرحمن الرحيم. قالي مسلمانا دبي صحبتا خدا امي بحثا حقي جيرانتي بكن. خدا عز وجل د قرآن كريم دا وها قوتيا بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم صدق الله العظيم. خدا عز وجل وهاد بيجي دبي قنجي بديو بابي خو بكن، حرمتا ديو بابي خو بگرن، بأمريا ديو بابي خو نكن، وقنجي بأقربائي خو بكن، قنجي بيتيما بكن، قنجي بفقيرا بكن، قنجي بجيراني خوي كو أقربائي ويا يانجي جيراني ويا و إنيزي ويا قنجي بوي بكن، قنجي بجيراني دور بكن، قنجي بحوالي خوي ري بكن، دري دون بهبدور حبارتي تكن قنجي بي بكا، قنجي بمسافرة بكن، و إنساني كو دبن خزمتا ودنا دبن أمري ودنا خزمتكاري ونا قنجي بوا بكن. جيران حتى چل مالي جي هاوير دوري مهو جيراني مهو تينا حسيبي. خدا عز وجل او انساني كو كبارا و سر جيراني خو مزند كي خول سر اقربائي خو مزند كي خدا حجوي انساني ناكي. هاتي روايت كرن جديا مع عائشة خدا جي راضي بي دبي پیغمبر عليه السلام وها قوتيا جبرائيل عليه السلام دوام لي وصيتا جيرانتي المذكر دبي حتى مزن كر قو جيران يبي وارسي جيراني. هنگي جبرائيل عليه السلام توصية جيرانا للپیغمبر دكر پیغمبر عليه السلام بيجي دبي مزن كر قو جيران جي وكا أقرباء يبن وارسي جيراني. والقاسي قنجيا بجيرانا مهمة وأونمليا. ديسا هاتيا رواية كرن جديا مع عائشة دبي مش پیغمبر عليه السلام ترسي قوم يا رسول خدا دي جيراني مهنا وقتی گو از قنجیه بکم اپیشی قنجیه بکوجانی جوابکم. پیغمبر علیه السلام گوت دریه کوجانی جواب دهان استری تبه پیشی قنجیه بوی بکا دورا قنجیه بیه دور بکا. یعنی وقتی مهو خیرک جکر مهو قنجیک جکر جیران مهوی گو نیزی مهویا مهو پیشی قنجیه بی بکی. هاتي رواية كرين ج أبي شريح خدا جي راضي بي بپیغمبر عليه السلام وها قو والله إيمان نأنيا والله إيمان نأنيا والله إيمان نأنيا. هاتا فرسين قو كي إيمان نأنيا يا رسول الله. پیغمبر عليه السلام قوت أو كسي قو جيراني وي جشري وي نأمين بي وی ایمان نه آنیا. انسان کی گو ازیتا جیران خوا حلال بدره ایمانا وی نینا. اما ازیتا جیران حلال نادره لبله ازیت ددیه دا او ایمانا کامل جویر نینا. زلام کات جم پیغمبر علیه السلام شکایتا جیران خوکر. پیغمبر علیه السلام جیره گو هرا صبره بکا. یعنی یکات گو یا رسول الله جدست جیران خوا از اداره ناکم. جیرانم ازیت المدکی نحقیه المدکی. پیغمبر علیه السلام گو هرا صبره بکشینا. جاره کدی اف زلام هات ويا رسول الله قديسة زيادة دي من أزهو إدارتكم پیغمبر علیه السلام گوت
گوهرا صبري بشينا جارا سياهات ديسيش پیغمبر عليه السلام را گوت گو يا رسول الله از هو ادارتكم پیغمبر عليه السلام وهاجي را گوت گوهرا راجا اشیای خوا راجا جلی خوا و هر سر دوی فلان ری لوی دری دینا ویجی بیا پیغمبر علیه السلام کر چو راشتا اشیای خوا جمال درخستن و چو سر دوی ری لوی دی سکنی انسان هاتن دبر درباس بون گو خیرا تا اشیای خودانی نبیدی تجمالا خو بار کریا گو والله حال و مسئله من و جیران من و پیغمبر ابن جیرانم ازیت المتکر مجی چوش پیغمبر علیه السلام را گوت پیغمبر علیه السلام گوتم گو هر اشیای خودی نوی داری وان انسانا لعنت الویه دیتانی ویه گو ازیت دا جیرانی خو چندک ولد برد چون حتی خبر گهابی انسانی گو ازیت دا جیرانی خو میزان گو واه تکی انسان نفرا لیدکن بدعایا لیدکن هات جم جیرانی خوا گو حیرا از پوشمان قصورا معفو بکا ورا بگر مالی جبر پیدا از تن حقیه ات ازیتی لتناکم هاتیه روایت کرنش پیغمبر علیه السلام پیغمبر علیه السلام وها گوتیا قنج حوالا یه گوش حوالی خور قنجا یعنی وقتیم هو حوالتی بهبدور کر چه حوالتیا د آلش ورشه دبی چه حوالتیا دره دبی چه حوالتیا د چاندن دبی د زراعت دبی مهو ارتاقی هبدو بی یان مهو جیران هبدو بی و مهوش هبدو را قنج بی ان قنج حوالا اوانانا و قنج جیرانا جی لجم خدا ان قنج گوش جیرانی خورا باشا ان حوالی باش لجم خدا یه گوش حوالی خوره قنجا ان جیران قنج لجم خدا یه گوش جیران خورا ای باشا رب عالمی ما بگرین جوا انسانی گوش جیران خورا آباشن رب عالمی ما الشفاعتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام محروم نکی رب عالمی د دنیای د جی قنجی بده ما د آخرت د جی قنجی بده ما مجازابه ایگر محافظه بکی خبردان ما داوی حمد جرب عالم ربن